Arya tak akan sakale mulai hilok mal. Tak mulia biu. Syah, angtos gelu mat. Kadang bangakan bila la aros aobo. Sasik lagi mi bola kakak. Tahu, arah apa wo nama burun dah ngacuk mulai mat. Yo njuk tak apa dur. Oh, ternyata ibu negara si nelpon. Lala dur panang dur. Cok dihuli dur dur. Halo, iya lek. Mulia anjo? Boy iya lek. Mulia nggak lah. Arya boleh sa video lah. Lecek, jera manceng. 5 menit mentana pak. Cok mulai sakale karo mah. Cok adur. Suruh cok cacaan malah mahinger. Yang kok terancam lah. Kan mangkana mat. Dadi lalaki nek cok takut kabini. Oleh andi ruang aku le sakone. Padahal gun manceng, telepon aku sasaran menuring nero. Tak lapocur bang libur atau guaing. Mun pas libur kau bini, tenget yang bisa ada buat nah. Tayo mat. Dul. Yiti nalak mat, kasak mulai kadok. Cok paksa aki. Deki temu potongan kabi. Iya mun setik potong pendonan. Mun pas sore nga. Ya kan mesena. Tabung tada, minyak tada, beras tada. Manceng perak malolo. Oleh tak oleh. Makani angin bodona. Oh iya, men katu kuasa yang lepai meleki pembalut sapak. Tuh, ambu gendi be. Apa ramal? Mare panapa eta lagi yo. Ada kare sakone naguna. Bu Allah do. Korea nganggo koteka. Dadi kudu jalan soko mulana apa karangan na Roma. Montang ajar yang kok sangkal malolo sepun manceng. Sia, malah saya nemu we mal. Iya saat ada ening apal ka buat nganggo koteka. Iya mek tak nampak karejeke nami andor. Iya lucu gua mal. Oja na koteka. Tapi di budina deki mabel di karajeke. Ambui mal. Orang mancing rekun burleburan. Cukup si adu kon kasanaki. Iya mun ngeneng paperak. Tak ngeneng iya kalak santai. Jadi nang mulia. Bana gendi nak tolos. Iya dor. Mulai lah. Iya dek. Kesana kembang kok Cimora. Mare. Rak kurang nunggu. Mare. Apa sih tak marah dek? Marah seraki kangkok, tanggung beres. Ungguan. Laki nari tak ke aja mun soal bunga bini lek. Marah kok caki. Mat.
Apa Dur? Demak apa nah? Tahu, gara-gara benar ya. Iya ki tojuk dan jaga lo. Gara-gara kok beremar amat. Iya bo, nak gelak Dur. Sehingga tak yangka kan tak nambahi kiamat. Wah kok bini ngamuk ya Roma. Apa boy sih suruh belilah. Iya beremar awan amat. Tetiring laki takut kabini. Mula sara-sara gelu tompok boy. Nyari lain tak kurangan. Tak sakumpang jeri ya Dur. Ring abini hari ya mangkat dari niat. Njak benikun ngapolong tedung. Tetimun beda masalah sakone. Apa boleh asompur dari abok. Beni asal hati na terus nyari lain. Gempang buat na apa entah pola na kita ngalami. Parlo buat na tahu yo. Tade carita na ring laki takut kabini. Mun abesan na abenya aneng-eneng. Saungku na kun usaha na abak ka angkui ngalabon makinik masalah. Mal. Sih. Demak amak ngibet tas belencoon. Eka budak bedi ten. Ngangku apa dikata sengok. Boh, kita mangkat, Mas. Saya ngaring jual pelapa, minta ker mulai, Mas. Oh. Tiyan na bo na belencoon Mal. Mak ko saya ngaleng ngocak ngala bedi. Tina cok ko sialeng. Bening ngaleng ten. Kita kok tangan orang kok kan tudus. Torong harga diri nan kok cak laki. Mal. Harga diri ri ya beda kenengan na. Mon acara tak asa bener. Kalakuan tak masuk si beda Roma ri ya tangkungan na laki. Tapi kaangkuin namboi bekte na bini kalake. Maka ibek tolake nyari nafkah. Salah jek ke bini abente Roma. Tetimun kun urusan apa lenca apa sih tetia todus. Pokok bini bisa aja gak ibu tu benar teptengka kalake. Allah tak oleh cara jeria. Malah bisa saling ngelengkapi di mana rumah tangga. Lah kasakat mangkat. Mun kita todus. Jalan ngalak gincu pun godong. Oleh tak temu noreng benar. Demah lagi nak buat nak. Mata tangan dek sekali mulai gelap. Ntar le Pak. Napa? Pangare suruh ngoni rebo mungkin kok. Tinggal datang sampai na boleh tibi Pak. Kau leles so saya ngocak. Arah apa? Mun kok tibi ngucap mik sengka. Tak ana apa Pak. Mau le beda kasengkaan na. Mata perak noroti pangaliburo malolo si mancing sabenare. Iya Tina, paling on lawan mun gun soal libur mancing. Pokok tak libur maksiat. Keng senga, cek sampai bekna bengal kalakina. Apa boleh sampai alangkai? Bengke Pak. Mula suka lakon na sabenare mancing. Malarat saya nama bakta Roma ban binina. Tak ngurus napa saya kaputo binina. Tak kuat kia kau lo. Sus, laki na bekna ria pilihan na tibik lambo. Engkau atanya ben mastaki ka bekna beni berak sakali ya. Mun satia bekna nemu kekurangan na laki na. Jadi hari siku-siku tu ipa tepak. Beni asal numpuk masalah.
Apa boleh di budina sampai minta pesa? Sengkok reko cak ring tua. Tak pantas rok norok ka masalah na buat na. Keng wajib abri tatengkan si tepak. Mun buat na ki embo ka lagi na. Apa yang beli Mat? Beli roti taber ya, Mat. Bener deh, Mak. Tunggu lewat nyamuk. Mal. 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 Apa, Dur? Dia mal bode malah. Ada antara belenca. Abulunco. Abulunco alat terpancing yo. Belenca lo terpancing. Belenca kebutuhan ada dapur. Beda apa, Geng Dur? Menjadi apa malah? Tinang ku terus hafi mulia. Yalah. Jamal mulai malah apa kan? Lek, Apa? Mari melela. iya mereka pira dah. Sahabat jadi lah cu. Lek, Apa leki? marah ya masa, engkau tak maringakan ki. Entos kelu kak. Ya apa mari ke BVT kelu? Lek, Apa mana bentak kak? iya lah kar. Tak laten kok. Mak mulai beri mula buat nerok toraki dan nyipta kang kok. Pola nang kok libur manceng. Pas buat langsung ngalak karep tibi aja kang kok. Saking kaya ngak iyo. Saka pina pangatrona bo na mulai beri mula. Lai to roti mun kok. Orang apa kok kabok na? Keng mon bo na bakun ngak ria kang kok. Marah saja kok caki. Apa karep bo na? Iya kak. Enggak masalah. Antos saja. Mak mantiru caranya aja mali. Pokok nabek nare ko tuba ngal bentek gesmat. Nek bini recek beli onga. Bila lagi gedek sakale, tak kira bengal jo. Percaya aja kang kok bener. Torok nang iteki yang kok. Apa mat? Boh, marah di masa ada sepot dur. Piah. Atanya spot. Deki oleh 5 menit. Ini telepon suruh mulai. Satya, mun pas telepon pole. Cobain kok lah sudur. Marah, dekat mancingnya sehari malam, siap kok. Siap. Ongguan buat mat. Mak bisa bohongal buat Satya. Engkau ibri trik mun jomal dur. Asli manjur sarah. Bini Satya engkau englep lah su. Pada na orang sakit tipes ibri enga cacing. Marah baranta, pas langsung nyeper ke jomal. Oke siap.
Gas. Mal. 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 Marah si mancing nggak guys? Aduh, sapuran aku anak mun setet tak bisa nurut mancing jo. Ada. Takut kabinina paling ria. Siapa tahu kabini? Masuk dek. Ya. Cek dusun dia deh. Aku gitu kanca. Bukan? Nutut mun kangko. Engko tak kira marabukna ya. Maduluki jere ngacek mancing de bodana 5 menit telepon bidina mulai. Sorry ya, kayak laki pemimpin. Lah angkat kadang kok tak bisa nurut setia. Sapurana lingkungan bulan apa tuh kan? Tadi ya pinjam gua.